Mnumzana ubaba uHappy Masina mdose phambili ephikweni lokuthengisa lapha ehlanganeni ehatsha ngomoya iSABC. Ngiyalochisa Gush kuwe nakubalaleli bomhatsho omkhulu kakhulu iKwekwezi FM kukhanya baba. Mbala kukhanya baba Masina sithome ngokuthi sibeke umlaleli womhatsho emkhanyweni ngomsebenzi weofisini lenu lokuthengisa. Kuyini kuhle indima eniyenza konidlalako? Gush thina sikwenzayo la ukuvula amathuba ukuthi amahwebo amancane namakhulu athola ithuba lokuthi avakale emhathweni. Ba-advertise baveza amahwebo abo nezinto abazenzayo ama-products noma ama-services ukuthi abantu bakwazi lezo zinto lezo bese bayeza bayothenga uqinisekisa ukuthi osomahwebo osomashishini baba nethuba lokuthi bakwazi uku-advertise uma kuthiwa siye intolo and all that. Then thina yithi ke esenza lokho esihambayo siyothengisela abantu siyobatshela ukuthi abafake izinto aba-advertise kuKwekwezi FM umhatsho ngoba baningi abantu abamamile kuKwekwezi FM. So uma ufake ibhizinisi lakho kuKwekwezi FM baningi abantu abazokuzwa, then kanjalo uzobe sekuba khona abantu abazayo bazothenga noma bazofuna lezo zinto zenzayo ebhizinisini lakho. So yilokho thina esikwenzayo. Angangani amandla womhatsho ekutheni asiza amabhizinisi ekutheni vele akwazi ukuthi athuthuka, akwazi ukuthi ahehe abathenga abatsha? Amathuba Gushman maningi kakhulu eqinisweni, amahwebo amabhizinisi amakhulu akhiwa umhatsho. Into enhle ngomhatsho ukuthi umhatsho uyathembeka. Umhatsho waseSABC kuyaziwa ukuthi asikhulumi into engekho, esinganasiqinisekiso sayo. So uma uyizwile kuGush ayisho, uma uyizwile nje kuKwekwezi FM kumele wazi ukuthi sinesiqinisekiso sayo, sibhekile ukuthi konke kuhamba kahle. Ngakho ke nabo ngoba somashishini bayasithemba ukuthi masifuna amahwebo ethu akhule kumele siye emhathweni. Mnumzane Masina, njengephiko lithengisa konke lapha eSABC nikhuluma nobani? Amabhizinisi phela ayahluka kunemkhakha ehlolisiwe kunemkhakha engakahloliswa. Nikhuluma nobani nasithi iza uzokukhuluma nathi ukwazi ukutshela abathengi ngemikhiqizo yakho nokwenza? Sikhuluma nabo bonke osomabhizinisi esikhathini esiningi esikukhuthazayo kubalaleli bethu ukuthi ababhalise amabhizinisi wabo. Ngoba ukubhalisa kwenza ukuthi uzokwazi ukuthembeka. Ngoba uma ingabhaliswanga asifune SABC ukuthi sithathe ibhizinisi kusasa abantu bayaya then kuthiwa alaziwa le business umuntu akathembakalanga, then kuba iproblem yeSABC ngoba phela kulamalanga kunabantu abaningi bangasebenzisa umhatsho kanti bafuna ukugalaja abantu. So siyakubheka nako lokho futhi ukubona ukuthi kungcono uma ubhalisile ngoba sizokwazi ukukulandelela. Asithome ke 101 baba Masina, umuntu uthomaphi nangumuntu unebhizinisi nangumuntu nomkhiqizo ixolisiwe ke ibhizinisi yakhe ziyavuma nenthoro ngithomaphi kokuthoma into engenza kokuyini? Okuthoma nje kusho okwenzayo uma unebhizinisi, uyasithinta inambeni lezi sihlale sivela kuKwekwezi FM ni-email, then bese sikhuluma nawe sizokwenza thina sikuthumelela iforum. Uneform oligcwalisayo ukuthi sazi ngebhizinisi lakho, i-address, konke lokho. iSABC bese ikufaka phakathi shothi obhalisiwe iSABC seyakwazi ukuthi wena ukhona usomashishini. Uma sekunjalo sesiyakhuluma ukuthi nakuke manje ibhizinisi lakho lenzani, uthengisani noma usiza ngani. Kukhona abathengisayo, mhlawumbe omunye umuntu ubhaka izinkwa, omunye uforum idina, omunye wenza lokho, omunye ufaka amakhethini. Wonke amabhizinisi amancane abantu bakithi abawenzayo sisemkhankasweni wokusiza ukuthi sikhulise osomabhizinisi abancane. So into esiyenzayo sithi abangifonelayo nje abakhuluma nami efonoma kumili ngiyengibatshela ukuthi yonke irand oyifakayo wena iSABC izofaka irand nayo phezulu. Okusho ukuthi uma ufika kimi uthi baba Masina ngingenzani manje la ngine 1000 rand, mina ke sengihlala nawe phansi ngithi hayi kanjalo ngibona ukuthi asiyenze kanje, asifake la, uzovela kuGush, uzovela koBusaye ekseni, uzovela koBiziwe, kuye ngokuthi ungena kanjani. Then sesiyahlala ke soyithu lapho ukubheka ukuthi yipi izinhlelo ozovela kuzo. Ukukhangisa ke kuhluka ngalendlela. Sithi kukhona lapho uzwa khona uma uGush athi sizoya intolo manje afake bese kuyavela intolo sebasho thina singawubani senzani. Lokho sibabiza ngokuthi ama-ads arekhodiwe ngesikhathi esifanele. uGush upress ibutton yangena uyayiva wena ekhaya. So okwenzakala lokho ke kuye kukhona izindleko zako ukurekhoda lokho okwenzayo. Kodwa into kahle SABC yakwenza lokho, sinazo indawo lapho esikwenza khona, so sikwenza ngamanani aphansi kakhulu. Kodwa kumnandi lokho uma uqala ukukhangisa ukuthi okokuqala sizokwenzela kona imali.
Sikugadangisele no, simahla. sizo recordela simahla angeke ukhokhe anything uma uqala ukukhangisa. Omunye angathi hayi mina ngifuna ukurecorda, ngifuna ukuthi ugusheshe ayifunde lokho engikushoyo sikubiza ukuthi i-live read. Ngokusho ukuthi ugusha uyakuthatha nje akufunde ukuzwe kukhulunywa uyakumemeza emhathweni. Omunye angathi athi lo ngifuna ukusikhulumela mina. Masina ngibakubamba lapho ngoba nomuntu othengisa ngomhathi uyawazi msi uyasibona nesikhathi ukuthi kufanele ngenze njalo Asithengise. ngigandelela ikhulupho othi ngiyayigandelela le yavele isikhathi sokuthi ngigandelele isikhathi sentolo ngikara indaba yokuthi umuntu msi uyakhona nokuthi naye angeza azozikhulumela yena ngalokho akwenzayo. Uyakhona na ukuzenzela ukuthi you know what angifuni abantu bangikhulumele. Ngizakuza mina emhathweni ngizosikhulumela. Uyakwenza lokho futhi sithi hayi sokunika i-interview uze usikhulumele ngokwakho usithengisele wena. Sikwenza konke. Ukhona umuntu ongathi mina umsebenzi enginawo angithengisi kodwa ngine service. Ngiyahamba ngingene ngisiza abantu ngokuba cleanela. Ngiyenza i-garden service. Mina ngine crutch. You know, uyeza emhathweni ufika ukusho lokho sebayazi abantu endaweni konke lokho amathuba akhona kusomashishini abancane ukuthi bakwazi ukukhulisa amahwebo abo kuzo zonke indawo lapho bakhona. Baba Masina kuyikambiso ethatha isikhathi esingangani le kusukela lokho umuntu nanimthumela iforum nakho konke lokho Asithi ngithumela iforum namhlanje siyalithatha iform siyalifaka soligcwalisile bayasitshela bathi hayi sekakhona i-account number yakhe seyikhona sesinayo account yakhe SABC Ikwekwezi FM seyiyamazi lokho kungathatha noma ilanga elilodwa so a day. Kodwa uma sisenza lokho uma ukuthi uyaphuthuma uthi hayi mina angifuni ukubambezeleka ngesikhathi esifanayo singabe si-recorder futhi uma ukuthi uyarecorda so ngiyifakile imali ngalesikhathi nomka ngayifaki ungabe record then uma sesikuvulela i-account ke sesithi nayi account yakho nayo siyakuthumela sithi yenza kanje ngoba sonayo i-account number uzothuma uyofaka imali sotholile ama bank details wase SABC faka imali la uyayifaka waqeda nje ukufaka imali sima ngawe uma wena already in the next hour or in 2 hours okusasa ungabe uvakala emhathweni. Yagijima Msindo le. Yagijima kakhulu. Baba Masina umhathi ukhamba uqobotshelwa nenkundla zokuthintana zawo. Umuntu kunomuntu ngathi mina ngiyabona man ngikara ngokwenzeka enkundleni zokuthintana zomhathi. Ngifuna umkhiqizo enginawo lo uvele lapha enkundleni zokuthintana. Nalapho useza kini ngiyakwazi ukuthi ngithengise ngenkundla zokuthintana zomhathi. Uyakwazi kakhulu in fact wonke ama social pages womhathi wesikhathi siyahlanganisa sithi uzovela emoyeni uvele wasey'nkundleni zokuxhumana sinawo nama packages kanjalo uthi ngoba uvela emoyeni ubonakala futhi ey'nkundleni nake umdlalo womoya kunenda kuqahwa ngebhizinisi yakho mos nabathi usemsamana bakhuluma ngebhizinisi yakho emdlalweni womoya. In fact umdlalo womoya bawuthanda kakhulu abamame beKwekwezi uzwe laphana abadlali bomdlalo womoya belibiza ngegama ibhizinisi lakho but hey ngisayothenga isonka lapha kwabantu bani ithina zami ngisithenge kubani bize ngegama kuyenzeka lokho yiwo wonke amathuba akhona abanawo. In fact angikusho kusho ukuthi emhathweni ungakhangisa from 1000 rand kodwa angithi shothi imali uma ikhula kangako ifakayo nathi SABC Ikwekwezi FM siyafaka kanjalo uma sinika 1000 rand to 2000 rand 2000 rand 4000 rand bese siyayithatha ke le mali leyo siyabheka ngithi ikhangisa sifani siyesibheke ukuthi uma uzovela kuGusha uzovela kayi1 kuGusha uzovela kayi1 kuBusayi bese siyabuthi hayi kushuthi ngale mali ekhona kungcono uvele iveki kushothi ungene kayi1 kuGusha ngomsombuluko mhlawumbe ngolwesibili ungene kubiziwe lokho nakho sisho ukuthi so lokho onakho singenzani ngakho kodwa kukuwe ukuthi ufuna ukwenza yini uma ufuna ukuthi ube khona evekeni singasho ukuthi hayi ungaba khona iveki yonke but uma ufaka imali ethe ukuthi xaxa kusho ukuthi uzovakala kaningi kodwa uma unika i500 rand kusho ukuthi uzovakala kayi1 ihamba kanjalo ayinayo nje price A1 ukuthi kubiza kanje uku-advertise sizokwenzela something ngemali onayo akekho jikiswayo imali onayo kukhona uzokuthola ngayo mhlawumbe ke Gusha singakusho nje kakhulu manje banganika umuntu imali kunabantu abangafika bathi sibuya SABC sibuye Ekwekwezini sifuna abantu bazokhangisa no ungayizokufaka emhathweni ungayifaki imali the only time sikhuluma ngemali uma sengikhuluma nawe sonayo ne-account number ukuthi nayi inamba yami yase SABC noma ngingabadonsela umtato manje ngibatshelele le number bazothi hayi siyamazi lo muntu wenza ishishini elikanje then but before lokho kungabikho umuntu othi faka imali phambili then bese yakhona sisebenzi kanjalo laba ugalajani ningakwenzi lokho balaleli SABC ayibathumela abantu kuthambani niyofuna abantu abazokhangisa nithatha imali. Baba Masina sibawa imininingwane yakho usikhumbuze umuntu akwazi ukuthinta ibhizinisi yakhe ezokuzwakala emhathweni. Into lesitholakala ngayo siyatholakala nge-email address masinahs@sabc.co.za noma ungidonsela umtato ku 060 520 1573 ne WhatsApp njalo iyayithatha so ngiyawaphendula kakhulu.